Get touched though, get touched. Hey, what's up? And this is DudeTheNoob. And today, we're gonna do something new sa atong channel. So, kani ang section nga gitawag, I will call this basically Noob's Reactions. So what we're going to do today is, as the name entails, Noob's Reactions. So we're gonna react to some videos. So ano lang gina, okay, wala magiging ako, pero actually kani siya ni viral ni siya nga video. Ang kani siya atong i-review karon is kanang usa gani nga Muslim nga paranormal expert. And then ako mismo dili gid ko mo paranormal activities or anything ako, pero dili dayo na dito usa nga instance nga sa among simbahan kay ako cinematographer man ko sa una, so nagkuha ako footage, story na ni siya. Kuha ko footage sa usa nga taas nga kuan nga platform, and then basically nag aerial view ko ato. And then mao to. And then since nako sa usa nga platform mura siya tower, so sa kilid ato mura siya fence, and then after ana diretso na sa ubos, so wala na makaagi nga tao or bisag unsa, so ana ba. And then ako gi-review ang footage na bitaw na nikalit nga mura nga ana nga shadow sa kilid lang sa kuan. So dito na ko na believe gamay, dito na ko na believe gamay nga naday basin ginani maka-capture gid kag mga entities, pero based sa akong nahibaw-an kay if ever gid gani inyo i-provoke ang kanang ingana nga thought, like inyo gituyoon nga mag-record pareha sa ani atong i-review, basically mura na siya pathway nga para sa mga ghost nga mura siya magpakita nimo ba, mura nga na ba. So kana na siya based lang na sa akong nabasahan sa, so wala gid facts, basically just an opinion. So para kamo kung kinsay mga pinamay sa gid-gideha nga maingon nga may ana ba nga kanang dili man na tinuod na ba naka social media, pero I don't give a damn, man. So ang ako lang gid basically ni state ako sa akong opinion sa unsa ako nabasahan sa una, so ana na lang gid, take it with a grain of salt. So ani mo to, usa nga paranormal expert sa Saudi Arabia nag-visit sa usa nga haunted house, and then muna siya nakakita ko few seconds sa clip, and then murag na intrigue lang ko, so murag ako lang gid i-share sa akong reaction ninyo kay murag nakaduwa magid ko horror game ato, and then murag nalingaw sa ko basically edit gid ato, murag nalingaw ko sa akong kaglingon actually, so murag sad life one. So ana na siya. So let's get it. Till I can't no more. I got the horses in the back. By the way, ang akong volume diri sa akong kuan, diri sa akong speakers is perti yung kusuga. So para makabaw lang gid mo ha. So anything kuan ano na gina siya, so madungkan ginako yun. Gi-play. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. So yan na siguro gitawag ang kuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ang ghost ani. Or ang entity. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Okay, ganun siya gini nga instance kay ako, since into filmmaking man ko. Nagid na yung mga kuan gid mga ingana nga. Unsaon nimo pagpalihok sa kuan? Pagpalihok sa mga doors. And then bisag ang inyong hunahuna katang gi-record ba ni sa kuan sa cellphone, authentic man gani. Actually ma-edit para sa gid bitaw na yung pero anyways, basin gid ay. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. Ako di magiging masuro mga yan eh. Singot na kayo zero. Kalkag na kayo yung buhok. Stress na kayo ng tawan na ba? Kusog na sa akong speakers eh. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Murag dugay kayo na siya nakarealize ba? Kung tinuod gini siya ganawa, kaya na ganing in a state of shock nga dili pa ka mo dagan nga murag daghan pa kay istorya niya, di pa ka makarealize nga murag kadlok na dahil kay tanan mo. Kuane. So ano ni siya? Concept. So basically kaning kung 'di ba ang kaning smartphone nga iyang gigamit or video camera iyang gigamit kayo stationary ra gid mostly or bali handheld nya naka-point para sa usa nga direction, so dili gid ka makakita kung kinsay nasa likod ba. I-spoil na lang nila kung fan good ka mo ba. So mo na siya, so anything mahitabo. So, I mean, basin din nasid si kanang kauban sa likod. Kung rotate ang usa nga tawo nga kumpot sa camera, rotate sa apil natural ang ang tawo nga iyang kuyog. So, kay para dili makita sa camera. So, ano na lang ba? So, anything nga basin na yung mga invisible wire, so marag gitawagan na fishing wire, may gitawagan na kay first kay man na siya see-through or transparent, and then plus pag yun dali ra kay na siya i-edit out sa sa tawag na sa video bisag despite nga nila ang quality ba, pero anyways techniques na siya, pero wala gid ka ba basin day tinuod eh. Oy, nibalik ako na din ako balik eh. استحلفتكم بالله Oh, ya Allah. Tunggu lagi sana ko yawan ko do. Batiya. يا جماعة أمان استودعوني أنا في خطر ورب الكعبة. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنتم موجودين أن تخرجوا من هذا المكان طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله بسم الله. Bane. Basta kung ano gid kay na basta chair gani. Kanang mga chairs. Usa na siya sa mga kanang cliche kayo sa mga supernatural stuff kay mga tabo. Yan ba. So pakita gid ang chair. So sa kanila lang gid gani nga video daan mo like makaingon basin tinuod, basin dili mo like Pero gyud sa man niya pag wear sa yung mask eh. So murag kung mag-reference na lang kita sa South Park, mao ni gitawag na chin diaper. So kaya na lang yun ba. It's not the proper way to wear a mask. والله ما انسحب. بسم الله. Olo! بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله ما اجلس. Pero base, set up pa na. Set up pa na to. Klaro kayo. Okay, next video. So, kanini si
ikaduha daw ni nga video, part 2 daw. Pero murag lahi na ning itsura niya, basin lahing adlaw. And lahi nga balay siguro yung ikuan, yung gibisita. Kay kuan lagi, paranormal expert lagi daw. Pero who thought kanang mga Muslim countries tuog gyapon og paranormal activity? Sabi na ko sa kanang kuan na gina siya. Pero universal day na siya, universal. Anyways, ako ara sa na karon pa ko kabaog actually kid. Kay na ba uban nga kuan nga religions nga dili gani mo tuog paranormal. So mura nga na ba. بكل خير ويمن وبركة وطاعة ومغفرة من الله عز وجل. So bina ko na yung subtitle. أنا الآن عند بيت. Ana gi subtitles. Nice. نبدأ المغامرة. Let's start the adventure. Lahi gid siya nga balay. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بس خلني أحط هذا. طبعا أخواني حطيت البخاخ هنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Ako sa danay mag-apo sa duanay. Pero wagi ko gat sana mag-antog sa nga abandon nga balay ba. من الشيخ عايد قال لي يا علاء هذا أنا يا أخوان. يا علاء مخ الزوايا البيت. Allah kaya. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هذه كيف تحركت؟ Uy, nang labay ang ghost do. Mo na ipasabot din na kapana. Oy, kanay ba say kuan? Kanay ba say nga to like let's say kanang nagpuyo ka sa usang probinsya nga balay niya. Nay scene nga atop ba. Sa ako na dunggan lang. If ever gani nay maglabay-labay sa scene sa kuan. Ang ilagi day na i-associate nga kanang spirit daw. May ana ba? And then usay makadungog-dungog sila nga nay maglakaw sa kanang sa scene. And then marag ako lang huna-huna lang gid as in earring gid na. And then so mao na mangutana ko kung nila kung na sila mga tanom or kanang tree ba nga nagkuan sa scene. Basin day na mga wood nga magpatagak-tagak, mga word particles. But dili gid particles kanang gamay kay tanan na. So parang yan na ba? Ban ilagi i-connect nga moral sig naiungo ko nung hay ba. Pero anyways, that's just me ha. خلنا نروح زوايا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. Disinfect. Sprayan siguro yung holy water. Pero ngano kang corners na? امسك الكشاف مع Ngano kang corners na curious kay ko. Ngano sprayhan man ang corners? Paranormal. This was supposed done in an effort to allow the spirits to travel unhindered through the house, as corners have often been thought to hide ghosts. Oh, nasa ilayan sa dire. If you find yourself an unwanted roommate of the ghost variety, heed this for advice. My dog rarely barks, will stand in the corner staring at nothing and go. Bitaw no? Okay, mao ginay mong weapon na. Kung na yung kalito ka, but spray ka na doon sa... Uy! السلام عليكم يا عمار المكان. Kakadina kung tawagan na eh. Kalitra galut. Hello! السلام عليكم يا عمار المكان. Ay, panglagot. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kalit. Oh, no! بسم الله. بسم الله. Deep na kayang breath to. Ooh. Kusugra ng hangin eh.
Ooh. Ooh. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض في إلا ذيك الغرفة هذيك الغرفة أنتوا قتلوا أول مرة ما في غيرها أنتوا قتلوا بسم الله بسم الله بسم الله أوه. بسم الله لا Hello. Murag basin mauna na diha ang kuan kayo. Ako sa kayo nga power. حصنت نفسي بلا إله إلا الله والله وش تسوون Ahak din ako, biyahan akong flashlight eh. Yun, biyahan akong flashlight, ihahak na lang. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Yup, times kaya basta sa kuan gani, mag-mirror ka, mirror shot. Sa'yo na kayo makita kita na. Mao na exactly yung ibuhat. Mora sa Google expert na. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wow. Wait. Nalagay ko ang deha. أنا خلاص Ito na tanawan ba kung nagit to ikuan. Pag labay niya. Oh, namo ni dire no. Walay kabinet. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh, ane first ato ni tanawon. If ever sa babaw ni natagagikan, ang kanay siya suppose guba na ni. Except kung grabe gid kay siya kaligon. So yan na ba? So either mo gikat gid na siya gid. Nay tadid si kat butang ang sound effects so yan na ba? Pero who knows? Who knows? Okay, so another video. Part 3. Oh, nanagini siya naglihok-lihok do. Marimaw na niya ang... scripted. Klaro. بسم الله الرحمن الرحيم Klaro kayo. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة Klaro kayo. Come on, sa man yung naon na. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رح نرجع لهذا البيت يا إخوان عليه قصص وخرافات Basically, we're watching this just for pure entertainment. So, nga na lang gina. دخلوا له كثير ناس Nagi niliw. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن كلمات الله التامات من شر ما خلق Kato na yung gana siya, na nilakaw. Marag ako, anay, mudagan ako, anay. Pero kato siya, marag di, hinay pagod kayo siya nilakaw. Ang ghost mismo, wasag na kuyawan. Nagkana na, nagsugat mo ba? Pinasugat. Wah, ginay. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Ilabay, right? بسم الله الرحمن You الرحيم can skill it. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله بسم الله الرحمن الرحيم O see, pag abli ato, dugay kay siya na kuhan. الرحمن الرحيم Murag feel ganin ako kay kuhan gid siya kana. Example, morning cellphone. Yeah. Kana iyang gibidyuhan.
kana ganing feel, nakita gid siya mismo nga nilingi pa siya una before niya gituyok. Kana ganing maghuwat pa ka nga, ulo, naman nang nakita akong kauban. Lagi na ba? So, dili gito. Ar-Rahman Ar-Rahim. Na-close na gid ang pultahan pero wala na sunog do. Bismillah! Bismillah! Pag nga sa day. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim! Klaro sa kaya na masunog na siya nga na eh. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim! Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim! Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim! Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim! Ang puntahan ka na ganing nasa kilid niya iya ragi basing ginang gikuptan siya sa laing kamot iya giabli iya diretso gana wa. Pabati ada. Pero believe gyapon ko sa wa gyapon nasunog ang puntahan. Basta Saudi lagi. Bismillah. Quality items kina sila. Bismillah! Kaysa Bismillah China. Ar-Rahman Ar-Rahim! Bismillah! Oh, da mo na diha. Murag na lagi nakita lagi niya iya lagi diretso ko na. Oh, wait. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim! Bismillah! Oh! Fina ko na to. So, last video. Oh, lahi na ni. Murag iya nag-try pa ang iyang cellphone. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إخوان أنا أول مرة في حياتي بخاف لما شفت الفيديو هذا. Doggy. Bati ginatoy. Pinaliligin. Di madai. Grabe ka scripted. Grabe na ganyan eh. Oh, man. Hanapan sila ipina... Sorry? EMP ba itaw ka na? Ay, di na EMP. Mga detective ko ano? Ang sa to? Kamo to? Wait. Get touched no, get di mada. Oh, naglain ako tiyan do. Grabe yan ito tane. شحن هاي خسارة. So hilarious. تغير هاي وشوف. Pinakuan na yun, pinakita na yun sila. Wala gid gipakita dito nga side gid. بدي اشيل ايدي عن الكبسة هاي تصويرها تعبني شوي. Karon pa nga nakalusot na nila. Grabe hay. أعوذ بكلمات الله التامات من شر Kita mo nga wala niya gipakita diretso ضر مع corner. اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Sa pag-film ato niya, film siya, lakaw siya, padung na niya sa katong left, padung sa left. So basically, ang katong laing nga half sa room, dili ito makita. So ang katong tao nga nagtago dito, makalasot sa siya dito speakers niya. Kumaw na siya ba? So everything can be explained, man. Ako, open-minded lang ko about sa kanang mga things like sa kanang paranormal. So basically, ako nalingaw na sa pag-review ani. And then, I hope you did too. So, maragyan na lang ba? And then, yeah, subscribe to my channel. And I'll see you next time. Bye-bye. Till they murder me.